Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'uthi rahmatan lil alamin nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagaryami, mga bubayami siku agama Islam, bulabaw ron sa mga bangsa tano malalakaw siran sa giyang kai Hajj 2024 na kataya so sabad usayan sa giyang kuto kapalalakaw o di nakapag-Hajj sa giyang kuto manusia. Sa pagnintanong si ko Allah subhanahu wa ta'ala, tawfiqan tano niyan kataguan tano sa panaguntaman udi tano di kapangnala si iko ukit-ukit agyang kutua Hajj. Mga pagariya sa agyang kaiya naipos na piyagusay tano agyang kuto ukit-ukit agyang kuto kapagikram sa miqat na ada tano tumapasad sa sumpatan tano sa apya mababa. Sa pada mapumagusay tano nagyang kuto sabaed katawan umanusia riba toto sagyang kuto penggelebekan niyan sa miqat. Adna mga gelebek aya katawiron utaw nagyuto untol ugaid na kanaba besuto kurik nagudaw to aban niya napakaasal. Agi na ni penabenaran tano sa katano pemaghaj ubabedin adna mga ilmu mapenggelep katano aya katawi tano ron na pedutu sa gyang kuto kaplalakaw tano na riba tabesuto. Way riba toto. Nah. Aya lagi diyan na so sabaed na aya katawin niya nun na giyang kutuwa kapag kauman yan sa miqat na kailangan na makasumbayang rook. Makasumbayang rook. So mga ulama natigiran ada abasambayang mapapanto ap sembayangan umanganay kadi sa giyang kuto kapag mayran sa miqat. Way da matatendu. Tigo mga ulama sumakapantag ku sambayang kuda pa nakapakapaniat utaw sa giyang kuto kaplalakaw niyan na aya kuri katigo mga ulama na da sambayang melagid u faradu anta akapaman na sunnah abang mapapanto penggelebekan na uli na sembayangan utaw sa giyang kuto katatago yan sa miqat uli na giyang kuto kapakapagikram yan. Ugay dati kong mga ulama lagi tinudan tano upaman usutaw na miyakaw masamikat nakiya patagan ruwa wakto kauto paman nakiya pantagan na wakto miyakaw marupaman na luhur o di na asar narun sembayang atigong mga ulama. Ugaid na aya ribat nagyang kuto amya ka marusutaw na dapan suwakato natigyan na nayaw tano daan suwakato upaman na numayaw tano sa waktu aluhur o di na waktu asar apyamati penakakuman yan na ribat ito. Na tigong mga ulama sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nada amya panutul abas sa kaniyan na misumbayang sa kaniyan sa dua karakaat ang mga sunna anta aka faradu si iku paman na kaya pagikram yan sa mikat inunta agyang kutwa sambayang luhur kagi paman na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na aya kaya pakasumbayang yan sa luhur na kaya pantagan sa kanyan asis isa mikat awak tuwa luhur. Nagina ni paman na sa katanwa pemaghaj
na pergi seentan wagi ang kutua mababalui ang mga sheikh tanu di tanusiran na paggunaan. Wad na paman na alanganin kau na masala na isiin ka. Pakaisiin ka so sheikh ka. Inugyan ka iya paman na kaplalakaw tanu upama uli na kaplalakaw niyo kapagajiyo na adna paman na matatagus iku mga pamikiran niyo alanganin kanuro na pagisiin niyo wagi ang kutua mga sheikh. Paman na kuriko to anta akadi kurik. So mga ulama na gitu pitero iran. Upama ko sutaw nakiyapantagan ruwa waktu. Na sembayang daan sa waktu na uriyan nagyang kutua paman na kapakasembayang yan na ahrama ba'daha na YouTube pan nakapaman na maniat sa kanya na teruun niya nagyang kutua labbay ka hajjan udi na upama ko pagumra na labbay ka umrah. Kagi sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagyang kutua penutulun tanu kagiya aya kia paniatian nagyang kutua duburas salah uriyan kia pakasembayang yan sa waktu aluhur. Na aya ka penutulaw no Anas radhiyallahu an natiga na salla dhuhra thumma rakiba rahilatah. So kung sunabitan wa Muhammad nagyang kutua kaya pakauman yan sa miqat nadaan na misembayang sa luhur kagi kaya pantagan roo sa waktu luhur na orian yan na miyagdas kanian udi na pikudaan yan nagyang kutu kuda yan udi nagyang kutua pagdaan yan. Tigong mga ulama ada na kailangan sabutan tanu uli na pakainakaan tanu si ko mga ginawatan. Aswat tigil sukada kalan si ko mga pemagahaj uli na sumanga naikadi na aya matatago sa pamikiraniran uli na aya katawiranon na kailangan din sa giyang kutua paman na kapag keramian na si ini si iskanian na makapaniat sa giyang kuto masjid amatatago sa miqat. Apaman na isa panay apaman na tinudan tanu kay susabued na aya katawin niya nun na giyang kuto kapakauman yan sa miqat na suladaan sa masjid o di na susagiyang kuto masjid naros kanya na peniat ka aya rakian roo na YouTubui mapapakai peniatan sa giyang kutua paman na katatago yan sa miqat. Nati ko mga ulama sukadaklan na diisiran di maguradurad sa giyang kuto akapakaw mayran sa miqat kapakatarga giyang kutua basa pagadaniran so mga datu mga bay na diisiran di kunti-kunti maguradurad nagagaan sa giyang kutua kapakasuldiran sa masjid. Wayazdahimuna fi apiapan na pamanasiran na giyang kutua diisiraru di makatutuluda o di na kepenuiran na giyang kutua masjid. Nasusabu ede penatigo mga ulama na ayad no pama akatawin niya nun na paman na ruskan niya na tunay ini sumbi sa udina sulod sa giyang kutua libas sa ihram na ginanatigo mga ulama na daaba na napakaasan pakasalanan na tigo mga ulama giyang kuto kababaloy udi na giyang kuto adar pa amikat giyang kuto pa ingid udi na giyang kuto adar pa matatendu apaman na miqat na tigo mga ulama apiaan de karuudin miniat na kepakay kautuk na ba aya kailangan na si ikas sa masjid upama ko sumanga tao upama na gumianat siran si ko mga hutiliran sa Madina na sumanga dato na roon din mipigu upama na miri para durud sa giyang kutua katatago yan sa hotel lagi din mamuna sumanga bai paman na miyang ingipusan siran din nakapakay giyang kutua kapakaumayran sa miqat na upama ko
kepakai mana di kadin sumulut sa masjid. Oba aya buat sulda na karoon na paman na ruka peniat nagu paman na sembayang kasadura kata sunat na tigu mga ulama ada apa kasalo to kepakaya aging ko tuwa na ikadi naging ko tuwa kapag dayan sa mas narudin na paman na peniat atero niya naging ko tuwa labbay ka hajjan udina labbay ka umrah. Oy kepakay kagi paman na tigu mga ulama fi ay buqatin minhu api andin sa giyang ko tuwa derpa amikat na rongka upama peniat rongka labbaik na dead na sangkaan ruatigu mga ulama ka importante na makasusul daga sagi ang kutu adar pa amikan daatigu mga ulama abesan dar pa mapapanto di na matatendu rongka umbu pamanam maka peniat sadna tigu mga ulama sa kalalabudi sagi ang kutu mga tao ay lagi diyan upama na upama ko aya kalbu di si ko mga naikadi kagi paman nagi na group wai paman na isa kabas o di na paman na aya kada kalau pamau jema na labi 20 labi 10 na upama ko aya ka kalbu di rekano naru kanu sagi yang kutu abasiu da aba paman na kailangan den upama tepadani naru kanu den peniat kanu sa paman nagiraw kanu labbay ka hajjan o di na labbay ka umrah wai tigu mga ulama ayasu nagyang kutua mga naikadi nagyang kutua kelebudan siranon nagu paman na gyang kutua da aberanon malaawi da akal nagu paman nagyuto dikakergeni sa gyang kutua mga tao api andin sa gyang kutua dar pasamikat na miya pa kayo tuwa gyang kutua kapaka peniat kanurun Yang ko tuwa masjid kagi adi tanu di teroon na sukada kalan na di siranu di mamagagaw nagupaman na yang ko tuwa tigu mga ulama na susabe na din ipagi gudiru makapanambay ang sa mga sunat na tigu mga ulama agi yang ko tuwa masjid sa mikat yang ko tuwa masjid miyabangon sa mikat na lam takun mawjudatun ala ahdin nabi na kanaba manutuwa tigin maaadin udi na paman na mambebelay udi na gyang uto masjid na kanaba uto mambebelay si iku masaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naman uto gyang uto paman na susabo dati na kailangan na makasumbayang sa gyang uto masjid dati ko mga ulama gyang uto man na masjid na kanaba uto miyambelay si iku masaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagu kenaba aya kiam belayaro kau tu kenaba aya tigu mga ulama anta pa kiam belaya sa gyang kutu masjid na ano na di maka pagi keram agyang kutu mga naikadi udi naro maka pedi at sa masjid agyang kutu mga naikadi kaaya man tigu mga ulama kiam belayaro liiqamati sala fiha biman huwa sakinun hawlaha na giyuto na pimbelay ka andi makasumbayang sumanga tao roo sa gyang kutu adarpa kagian na kibubaling roo napimbelay agyang kutu masjid kaan sila ni makambarat juma naguan sila ni makasembayang yuto yan tapa kaya pakatin negaro kenapa ya anta pa kaya pakatin negaro na ano na pamana sumanga tao na mga nahikadi na roo sila di peniat agyang kutu akabasa kurkano kagiya kepakaya pamana sutaw na si hindi meniat sa gyang kutu abas kakadna niya kami kada-kada lapaman na pekulaw la gi paman na pagiwasan tanwa malam ya kada-kada la pekulaw la aso mga jema na pelawan na niran su sheikh na tigira na sheikh tepad kami na tumipad siran na gyang kutu akia tepadiran na sumiyong siran sa gyang kutu masjid na mipeto siran na dirang ketun subas na mati dina paman na iplu bekiran mayati ti iplu bekiran kagi besirang bu tauro paman na laburu sagi ang kaya haja paman ang gibuan ang mga tao apetepadero nagu paman na psu sagi ang kutu adar paamikat na di ka ketu nagi ang kutu aseka laburu nagi ang kutu paman na di sisibasiwe uba kanu di sisibasibay igira apetepadekano si ikubas na perlu ba kanu sa mi pagpedaiyo di kanu paman na kusa kala ilalaga tiga profesional ako wayo di na paman nakatawan na kan susuwan na kan nagira pa nakuha na malagi-lagid subas
lagi-lagi cabuntal na odi ka matano din na piya-piya na kebergen kau na gira paman na yang mga teknik sana gira paman na tepadigan na ilayan yung number kapi am yakap lagi-lagi subas na number upama na ro di makam bida-bida ibarat na yan number ubas yun na 110 na may lengas 112 113 na uba kaun pagda ka kepakaya paman na madedeka na pakaawida kalusay na ikadua paman na penanggilaan tano na ubeben karom paki agi yang kutua tahu kami kada-kada kala agi da paman na miaran taru agi yang kutua bes na may ka terapas agi yang kutua tahu na agi kutua bes na kagi paman na mala atrak na kerumpakan ni nagi yang kutua manusia udi nagi yang kutua tahu nagi ti penanggilaan tano paman na baru di pama karumpak ni agi yang kutua tahu malisig na di tano to paman na kabaya gina na tigo mga ulama paman na pada pagkain ng kaantano paman na giyang kaiya mikat da api ano din sa giyang kanan na paman na darapaian na narutano di pagikram udi na paman na peniat ngiraw tanwa labbay ka umrah udi na labbay ka hajjat sa mga pagarya malutano daan na kaipan sa mga jumatan agi paman na sila din ni mala dia kan saya di pangdeuan sa giyang kaya paman na di tano di kapagun lain perlu ba na kasi ranudaan kata yang kaya sinasmar sarip salam rakasanin sanja makanaya madagala ya absent kira na ino ka perangitan na kasira naman why akati siyas nawi ako magundakan masyaallah alhamdulillah si Ahmad Taguranaw masyaallah nah sama na telo-telo sira agya ka iya ko pada di bebantay na salamat terkanu sa gyang kutwa din yung kapagapagarain nah yang ka iya ka peniat kapag ikram sa mikat na talwa klase gi paman na tenudan tan talwa klase niya yang ka iya talwa klase na kailangan katawan tanwaya kapara di tano ka kergenan nagupaman na inwaya kailangan kagi aya pagilain sa giyang kutwa gagalabok utaw na giyang kutwa ni atiyan sanja piniatan na ka nagito yung belasan raka wallahu subhanahu wa ta'ala yang kaya parukunan agi yang kaya kapaniat na talo ala tigo mga ulama salah satu ansak talo atigian kelas agi yang kuto peniat talo kelas agi yang kuto kapaniat sa agi yang kuto kapalalakaw agi yang kuto ato paganayro na kelas ini agi yang kuto at tamatto ayamanan yan na pagaj ka na aya kita ka pagaj ka na tamatto anto nagi yang kuto at tamatto na pagusayin tanuanan gitu ipaganayo paman nagi ilalakawakan dia kapaghatsakan na tamat to aya na ay kadua kelas ini na tigo mga ulama al-qiran o paman na aya lalakawakan na kanaba tamat to ka kiran na agi ang kaya lalakawakan naman to paman na tanong din niya kamay abid na tigay say ni milabay karo at labay ka hadyan o pama na paman nanda kang bida-bida na tanong din niya mga bangsami ikatelo kelas ini nagyang kuto al-ifrad paman na ifrad nagyang kuto lalakaw ka sa manuto na telo nagyang kuto mi aluitano paganero na at tamato di natigitano at tamato ikadua nagyang kuto al-qiran na aya ikatelo nagyang kuto ifrad kataya si Juan miya lakan di si Sineida anti Sineida dubar katigan o bang perang iti mga kasandagang buto kayo kung saan ka perang iti salam rakasan rap-rap da silo ay arya ka na yung malamang panaguntaman masya Allah giyo ko to ba kuan so paman na baksin tano sa giyang kaya kuan NCR nasama na kesuldan ugay na da schedule ayaman na nadairan pan giyang simip nadairan pan kaupin ni so schedule asili kan tan uga nakapakay din giyang ko to pin number yun na isulyu sa giyang ko to para sa vaccine bakuna sa giyang kaya hajj kailangan no to so mga jam akan na isulyu ron surki uga na kanababa din na
di tanu paka to na ini pakasulsa kompleto at panginiro nagyan ko to kawan mga pin number yo ka paman na anamay layo da mariribaton okay na da schedule mapnayaw tanopan gyutoy paman na pada konserno mga taga insimi paman na dapat makalakas sa schedule gyuto so NCR so mga taga NCR Manila region nagyuto paman na kisulad nagyan ko to apin na barugay na dapat na schedule na upama ko kaupin na nagyan ko to schedule na aya ba ko na tanong nagyan ko to May 18, May 25 na di penuh tu kedekan na nakasapato to so api andid gawe na silik kanoron ka kuan paman na makaumata no rubu na nakatawad nuto paman na haja gyang ko to akam ba ko na erkano sa manuto na da penuh tu kalakay gyang ko to schedule ugay na sulniron su mga pin number yo kan may layo paman na da mariribaton nah andong nagyang kaya tamatto paman na inaluy tano tigo mga ulama at yan an yuhrima bil umrati fi ashhuril hajj wa yafruga minha thumma yuhrimu bil hajj fi amihi ayap betuan sa tamatto nagyuto so plalakaw so tao si iko paman na mga ulan-ulan na hajj gina so tigitan wa Shawwal Dhul-Qi'dah asharatun min Dhil-Hijjah paman na rumin ipantagagin ko to paman na kiyalalakaw ka sa paman na aya iplalakaw ka aya ipagunang ka lumalakaw nagyang ko to umrah so mga tamat to na nagito paman na aya ko na aniran maniat magikram sa gyang ko to katataguiran sa mikat nagyang ko to umrah wa yafruga minha na gyang ko to paman nakapakapasadian sa gyang ko to umrah niyan lagi diyan paman na miniat sa mikat na namyakaw mas sa Makkah na namamituwaf sa tawaful umrah na gumisi sa sa'yul umrah na orian yan na miyagalot na so kaya pasadan yan roo na napaman na mindus kanya sa ihram na nanayaw niyang paman nanayaw niyang managyan ko to kakuma agyan ko to gaw iya hajj away ko to paman na agyan ko to paman na magunas kanyan daan magunas kanyan magumrah na so kapaka pasadian na napagandaan niya nagyan ko to paman na putul niya nagyan ko to paman na ni ati ang agimya pa sa sumran niya na nanayaw niya managyan ko to sa ayap man na kapagikaramian kapni ati ang peruman na agyan ko to mau maagyan ko to to na ini ikawalo uli na ikasiyaw si iko Dhul-Hijjah so miya kapiyapiyaw to kagi paman na kenapa tuloy-tuloy agyan ko to hajj agyan ko to manusia yuto paman na tigira na mapias so tamat to nagugi kadakalan apaman na di peniat no tao sa gyang ko to kapagatsian hindi paman na kalilid apaman na di peniatan so mga taga Pilipinas nagid ni paman na pugukita nila nagyang kaya hajj tamat to apaman na pagumra na oriano kapagumra niyan na tunay ini gyang ko to makaw masamak ka na mapasa din sa umrah niyan na gyang ko to putul niya na gyang ko to paman na ni atian sa panayos kanya man sa kaum agyang ko to hajj gyang ko to ifrad ay kadua ani atagyang ko to taw na tigo mga ulama an yuhrimi bil hajj faqat min al miqat miya ko makasamikat na ayabua ni atka na hajj kau to ay man na niya natika labbay ka hajjan kau to na ayaw to ni ataka na hajj buhay palalakaw ka sa isagyan ko to paman na Shawwal Dhul-Qi'dah Dhul-Hijjah wa yabqa ala ihrami hatta yuaddi a'mal al-hajj nagyan ko to ni atiyan na dinyan nuto ke potol taman sa di mapasa dagyan ko to hajj na narikuruto kati amay ka paman na miya ka umakaro upama kanaba marani so hajj upama ka miya ka umakar upama Dhul-Qi'dah labi sa ulang panalambo nati paman na gyang ko to makapagikram kan naman nagyang ko to ang bida nagyang ko to tamat to uyang ko to ifrad gyang ko to akiran
natigo mga ulama an yuhrima bil umrati wal hajj ma'an. Kau to paman na miyagikram su tao sa mikat na piyaka sulda iyan su umra agus su hajj. Ayaman na ni na gumira wa labbaika umratan wa hajjan. Ayaman na ni na pagumra ko na pagajja ko pakasusulda na ka. Ayaman na ni na tinimu kagyang ko to umra ka agugyang ko to hajj ka. O di atigo mga ulama na yakang bidaan yan agyang ko to akiran na tignan an yuhrima bil umrati thumma yudkhilu alayya al hajj qabla shuru'i fi tawafiha. Miniat din sa mikat sa umrah. Niya umrah na gyang ko to paman na lagid no tamat to umrah apaman na piniatan yan. Ugaid na si ikudan yang panakapakatuwap sa tawaful umrah, gyang ko to paman na dan yang panakapakatuwap sa Kaaba sa tawaful umrah. Nabanyan din na miya ni ato isulyan no nagyang kuto hajian. Kauto. Dito paman na syarat. Kailangan na upaka, upkiran ka, nadaga pa na makatuwap sa umrah na, gyang kuto paman na miya ni atakad nagyang kuto, isuldaw nagyang kuto haj ka. Tigo mga ulama, fayanwi al-umrata wal hajja min al-miqat aw qabla shuru'i fi tawafi al-umrah wa yatufu lahuma wa yas'a. Ayaman na ni tigo mga ulama na peniat gyang kayakiran na peniat gyang kuto ataw sa miqat. Si eko dan yang panapamana agyang ko to kapaniatian sa mikat udi nagyang ko to dan yang panakapakatuwap sa tawaful umrah sa agyang ko to paman na sa Baitullah udi nagyang ko to paman na dan yang panakapakasiisa sa ayul umrah. So ganyan ni pimidaan yan tigo mga ulama. So mga pagarya si tanubu ketama nagyang kaya paman na laibtan no importante na di kapoto lagi ang uto di tanu di ka pamagusay malad na yan dauan agi ang kaya paman na piyamay to na malad na ya paman na dauan agi ang kaya paman na di tanu ron di mapamagusay bala-balas ang kanu Allah subhanahu wa ta'ala sa madagal na mapia paman na benda maliwanag nuto kagi paman ada na mga bangsatan wa papakatik sa tigyan na masya Allah tunay ini marayag uay salam kay Nuron Pi Amirol, si Jonathan Makarampat, si Naira Gendel Makabang na hatag yung mga jemaah kan yung makamasiran. Way. Masya Allah. Sudah lakay si Kupaganaya kaya punitan ro nagpakaya pribinyo. Si Abdul Manan Abu Bakar Salam Rakano, si Amir Hasan Agate si Insan Jabar Sarip Mangundaya si Gub. Salam Rakasan insyaallah. Masya Allah tabarakallah. Si Rukaya Umbar, si Maysuna Abu Bakar Subu-Subu, biyay paman na mga bangsatan wa paman na si Maysuna panganinta makapamagumratan way insyaallah. Si Raimundo Tamor, si Farida Penag, si Thompson Sultan, si Abdullah Dumrang. Way salamat si kumaduan niyo nagupaman na tarim anu Allah aging kaya mga duan niyo. Si Salwa Maruhum, si Junior Vilas, si kategi nga pagariya kanakon, batay ni nabid na di masudi. Si Wasim Bakaraman, salam rakasan pagari ko. Si Sultan Muhammad, salam rakano, masya Allah, alhamdulillah masagugud. Panganinta, tariman su panganinyo. Si Raisa datu amala mamakutaw. Masyaallah mga tagaya Cagayan salam rakano. Si Inaya, si Persia, si Ju Umar Ampuan, si Iji Princess Malayno, Samina Salik, si Nashmar salam rakano, si Muhammad Sabri, Abu Bakar, Haji Ansari datu, si Almaida Mala, si Junaira bint Ahmad, si Alias Waway hagi kaya yang kaya bu pa kana siya kung sa kaya daro pa ira nakakad way salamat taraka Tito Rins, si Reno Rono Nisa Abdurrahman, si Junaira Leila Munawara salam rakano, si Nihamfat na Mabakaraman Daya Munampuan Malik Sarip, si Asnawi Akuon, si Fay Magandug, si Rasmia Sattar, si Ramla Malawani, si Ahmad Taguranaw, si Jalil Maba, si Diamond di Baratan, si Abdul Halim Alawya Abdul Ghafur. Mga bangsakan na gyang uto ba isa pa man na pakalangkap na Amerikano na tuloy-tuloy na gyang uto hajan umrah plantano. So paman na kebaya paman na kalbudan si kunya liga pangaratas nagu paman na
penimuan yang nagyang kaya umrah o di nagyang kaya hajj na kapag di ganor kami di makisina buta ayaw to apaman na ni atami na antano kelebudi ula borong sa gyang ko to ka passport kami kada paman na ransan karageni nagikadu nagyang ko to apaman na kapenimu asagyang ko to pirak laborong sa gyang kaya paman na miya kargen susukatan na kapakaya di gano di melugi insyaallah na isibitan no to sa account na nakapakaya raw ni ron na paguluga so perakiyo di kapag kapraginot o di natigtan wakapan mo para paman na maulukon na napakalilipatin kad nga paman na matimo-timo buto na upama ko pagumraka na dad na awida kal kami ati mo kagyang ko to peraka so tuloy-tuloy na inshallah na ino kapaman na kuta ka kami niyo bubad na mga pakay sa iyo. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.